penale tatou folauga ua iai nei ua tuanaʻi atu vasa o fita sa tatou feanai a o lea uailoa atu tolotolo faamoemoega lelei na ua faataumuava lo tatou sa folau i le faaiʻuga o lenei tausaga ae mafua i sea mafua i le alofa laveaʻi o le atua le alofa lea o le atua o loo talanoa ai le faievaga i lea ioane i le ioane 15 faiupu 13 e faapea e lē sili lava le alofa o se tasi i lenei alofa ia tuuina atu e se tasi lona ola mo ana ua a o le autū lea o mafaufauga o le alii fatupese e igelani suafa iā John Marriott na ia fatuina matusia ai le veiʻiga i 713 lea o le ausuina atu e le ʻaufaipese e fakasā mai salaʻi lua i sava o se fati masani ua lausilafia e tagata uma ae ua tuʻi ai e salaʻi lua le solo i le faiupu e lua e faamalosia ai le agaga ma le lagona o le pese e le alofa o iesu ua maliu talu i tanei e maua ai aʻu le manuia e lē matāua lea
O le pese o le aso o ai. O loo whātuina mai le salamu e se lau whāsifuru ma le lima whai upo se furu. Lea li ie, e vivi i atu i ati oe mea umana e whaia. E whawheta i atu fo i ati oe o tangata a mi o tua. O le vi lea le tupu o tā vita, o loo ia vi i ai lea tua. O ia o le tupu e tatau na whaane ene eina. E peo se whamanatu leo lo au mai le nei pesi. O le tiute mal matafa yoia le kerisiano, o so se tangata. O le vivi i ma whaane ene eina o le suafo le ali i le atua. Le atua nei anga le lei mai, o tongi o la ina i tātou mai le amasanga. O le vi inga e tolu, o le au sui nātu e lau whai pese e whakasani u lini i Aotearoa. I lalo le taita inga le sunga le whawhea inga ia maaola, ma le whale tua ia moli wera. Lea li ie ua whaafetai, ua lau i loa lo le. Ua whaa lia tino mai, i mea uma ua e wha. Ina
mai le mātai o luas fulu le balu fai upo e luas fulu. Ia outou wa o atu ia te ilatou, ia tausi i mea uma wa o fai atu ai ia te outou. Wha auta foi, o te ia te outou i aso o malawa, e o lava i le ngata ango le lalua. O upui le mawaenga Yesu i lona au so, au le itoa fio ai o ia i lona nofua li le lan. O le wha mahalo si au mo le au so, au sa au ni ai e wha atino le ngaluhenga tā lai, ua mai o na whata oto e Yesu mo i ato. Lea ua sa au ni mai le au whai pese e whakasa nang tuet, mai sini Australia, ma le pese e tolu se lau gos i fitu. Se pese ua whaatulanga ina i pese mo le e kālesia, na ia whai pēr ma whamanatu mo le e kālesia, e iai pēr le atua ma i tātou, e o lava i le ngata ango le lalai. O mātou ali ia Yesu, sila sila ala whamai. Ia te i mātou a toni, ma e wheso soani.
la ma vai foi o le tatou po kalame ona toi taliu mai ai lea mo lona whaawawi